Blagoslovi duše moja Gospoda, blagosloven si Gospodin. Blagoslovi duše moja Gospoda, i vся внутренняя moja, imja святое Jego. Blagoslovi. Pazimo, u vrijeme ono uđe Isusu jedno selo, a žena neka po imenu Marta primi ga u kuću svoju. I u nje bješe sestra po imenu Marija, koja sjede kod nogu Isusovih i slušaše besjedu njegovu. A Marta se zauzela da ga što bolje usluži i pristupivši mu reče: Gospode, zar ti ne mariš što me sestra moja ostavi samu da služim? Reci joj dakle da mi pomogne. A Isus odgovarajući reče joj: Marta, Marta, brineš se i uznemiravaš za mnogo, a samo je jedno potrebno, ali je Marija dobri dio izabrala, koji joj se neće oduzeti. A dok on to govoraše, podiže glas jedna žena iz naroda i reče mu: Blažena utroba koja te je nosila i dojke koje si sisao. A on reče: Vaistinu, blaženi su oni koji slušaju riječ Božiju i drže je. I Sina i Svetoga Duha. Draga braćo i sestre, dragi oci, evo drugoga Vaskrsa i velikoga praznika, Uspenja presvete Bogorodice. I šta reč, ljudska i reč usta naših može da iskaže i da kaže onoj koja je iznad sila nebeski, iznad sila bestelesni, onoj koja je nesmestivog utrobu svoju smestila i rodila Sina Božijeg nama za spasenje. Osim raduj se, blagodatna, Gospod je s tobom. I blažena si ti među ženama i blažen je plod utrobe tvoje, jer si rodila Spasitelja dušama našim. Celog svog života presveta Bogorodica je posjećivala ona mesta, ona sveta mjesta gdje su se zbivali veliki događaji. Mesto vaskrsenja Hristovog, krštenja, vaznesenja, preobraženja. Tiha, smirena, krotka, trpeljiva, obrazac vjere i nade u to vreme i danas i u sva vremena, svima nama. Pokazivala nam je kako mi treba da živimo. A naš život treba da bude život za vječnu radost, za vječnu ljubav, za vječnu istinu. Tako da bogolik vratimo u biće svoje, da se ohristovimo,
i da svoj lik vratimo prvoliku. Kroz sve stičući vrline, sve one o kojima je Gospod propovedao. I danas u Evanđelju čusmo opomenu njegovu. Marta, Marta, o mnogome se brineš, a samo je jedno potrebno. A šta je potrebno? Carstvo nebesko. Ištite najpre carstvo nebesko, a ostalo će vam se sve pridodati. To su reči Hristove. To su reči evanđelske. I velike pomoćnike imamo, bez obzira u koje vreme i u kojim vremenima smo živjeli. A jedan od najvećih je naša presveta Bogomajka, presveta Bogorodica, zastupnica vaskolike vaseljenje iz svog roda ljudskog. I šta reći? Osim zavapiti, Majko Božja, Vladičice, Bogorodice, zakrili nas presvetim pokrovom svojim, čuvaj nas od svih vidljivi i nevidljivi iskušenja, od zli ljudi i zli demona. Pomozi da u zdravlju duše i tijela provedemo ovaj život na zemlji, slaveći ime Sina Tvog vaskrslog, Gospoda našega Isusa Hrista, i molitvama Tvojim svetim da dobijemo oproštaj svih naših sagrešenja i život vječni. Amin.